Unaona mon frère, wenye niko nataka kukuambia ni hivi. Parce que unanipoze question kusema tutakuya kuba libere wakati gani na tutafika Bukavu wakati gani. Sijui kama unajua unajua Nyantende vizuri. Unajua Nyantende? Nyantende c'est Bukavu, no? Nyantende ni Bukavu. Nyangezi ni Bukavu. Hein? Leo tuko le 17 mars 2025. Tuko lendi. Hein? Ni kusema hivi. M23 sie tunaipatia 48 heures. Au jeshi la Rwanda. Jeshi la Rwanda tunabapatia 48 heures batoke mu vile ya Bukavu. Ba dégager vile ya Bukavu haraka iwezekanavyo. Tunabapa 48 heures. Batoke mu vile ya Bukavu. Tiweri zinapita. Banaua watu, wako wanabaka mama zetu, wako wanaiba mali, wanapeleka vitu vyote Rwanda. Na ndio maana tuko tunaambia watu na ule Corneille Nangaa, na bale wote wa Bertrand Bisimwa. Bale wote ni vibaraka ya Rwanda. Na kitu kingine chenye ni napenda kubambia ni hiki. Inchi haiweze jengwa kumisingi ya makoo. Bosi wako unasema Laurent Desire Kabila. Laurent Desire Kabila alifanya makoo, mais il faut mujue kama na ba Bertrand Bisimwa na ba Corneille Nangaa nabo bako wanafanya zingine akor na Rwanda. Bako wanafanya nabo makoo. Tajiri makoo juu ya makoo. Corneille Nangaa hata ambia watu bingine binyi bitakuwa contraire. Yeye naye kuna sinyo makoo. Ba Bertrand Bisimwa bona wako na sinyo makoo. Na benye bata bloquer zile accords zenye bako nafanya ni sie peke wa Kongomani. Na vraiment tunashukuru Mungu kwa sababu tunafika deja au bout. Situation deja tunakuwa na mikono sie bazalendo. Tunawapatia 48 heures ba dégager ville. 48 heures ba toke mu ville ya Bukavu. Trop c'est trop, tuerie zinapita kiasi. Vol, viol, kuiba magari ya batu, basione mtu na gari. Bakiona mtu na gari banaibeba Rwanda. Bakiona mtu na kitu cha mzuri bana kipeleka Rwanda. Bakiona mtu anaoa mwanamke wa mzuri, mwenye na binti wa mzuri banamkamata par force. Fini la récréation. Troupes za Rwanda zinapaswa kudegager ville ya Bukavu. Sinon munapaswa kujua kama sie tuko ndani ya ville. Benye balipigana Nyantende, benye balipigana Mumosho, munajua wako wapi? Amu yasikia axe ya Kavumu, amu yasikia axe zingine. Na amu yasikia mule ndani. Ni kusema zile gari zote au ile vitu vyote venye balitosha Goma venye biko mu Bukavu, ikipita 48 heures batashindwa na kubitosha mu Bukavu. Ikipita 48 heures, j'insiste, ikipita 48 heures, hapa tuko le 17 mars 2025, tuko lundi. Ikipita 48 heures, benzabo balikimbiaka kutoka Goma wakaingia Bukavu. Mebo benye ba officier yao benye banakutaniwa Bukavu, abatapata ni kano rapide, abatapata ni bato yenye tabarudisha Goma. Parce que kila kitu sisi tuko watoto mwingine, kila kitu kitakuwa bloke, kila njia itafungwa na bato haitaingia Bumai. Ile ni message ambao tulitaka kwanza tubambi. Dans 48 heures batoke mu ville. Bile benye balisha iba na bale batu benye balisha kufa banatosha. Bafunge manjia, batie mire ya Berlin. Lakini 48 heures ikipita, hakuna ofisier wabo wala hakuna askari wabo mwenye atatembea 2 km à pied. Mwenye atatembea 2 km à pied atakuwa proa yetu. Mwenye atatembea kugari atakuwa proa yetu. 48 heures ikipita, ile tunabambia vile